obulamu bwabwe bwali busimbye emmizi mu Kristo. The one who suffered. Oyo eyabonaabona. And he was able to be killed. N'attibwa. And he conquered death. N'awangula okufa. In his letter to the Ephesians, ng'awandiikira Abeefeso, Paul teaches that God's grace, everything is united under the headship of Jesus Christ. Pawulo ayigiriza nti mu kisa kya Katonda ebintu byonna bigattiddwa okuyita mu Kristo Yesu. Creating a new unified humanity called the church. N'atondawo ekibiina ekijja eky'abantu abeegasse ekiyitibwa ekkanisa ya Kristo. This is captured in Ephesians chapter 2, Abeefeso essula ey'okubiri verse 14-17. olunyiriri olw'ekkuminennya okutuuka ku lw'ekkumin'omusanvu. For he is our peace, nti Kristo gy'emirembe gyaffe, who has made both one, oyo eyafuula ffe Abayudaaya and he has broken down the middle wall of partition ng'amenyawo ekisenge ekya wakati eky'obulabe between us, wakati waffe, having abolished in his flesh the enmity, ng'amaze okudibya mu mubiri gwe amateeka n'obukyayi, even the law of commandments contained in ordinances, n'ekiragiro ekyali mu biragiro ebikadde, for to make in himself of twain one in human, so making peace. alyoka atabaganya ababiri okufuuka omubiri ogumu eri Katonda olw'omusalaba, And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. bwe yazikiriza obulabe ku ggwo. Brothers and sisters, bannyinaze ne baganda bange, Paul talks about the difference that Christ brought by breaking down the barrier of hostility. Pawulo ayogera ku njawulo Kristo gye yaleeta bwe yamenya ekisenge ekyali kitwawula, To reflect on God's unity in a broken, bruised and bloody world. ng'atuyita tufumiitirize nnyo ku bumu obuva eri Katonda mu nsi eyawuddwamu olw'ebintu ebingi. Paul talks about how Christ reconciled the Jews and the Gentiles by breaking down the dividing wall of hostility. Ng'agamba Katonda mu Kristo bwe yatabaganya Abayudaaya ne bannamawanga ng'amenya ekisenge ekyo ekyali kibaawula. This was done through his death on the cross, creating a new united humanity. Yesu yakikola okuyita mu kufa kwe ku musaalaba, bw'atyo n'alyoka atondawo eggwanga eppya eryegasse mu Kristo. He broke down the historical, religious, social and tribal separation. N'alyoka amenyaamenya ebyedda, ebyobuwangwa, eby'endowooza z'Abayudaaya ne bannaggwanga ebyali bireeta okwawula. Dividing wall refers to the Jerusalem temple, which separated the court of the Gentiles from the area of the Jews. Bw'ayogera ku kisenge ekyawula aba ayogera ku kisenge ekyo ekyali mu yeekaalu mu Yerusaalemi nga bannaggwanga batuula bokka n'Abayudaaya nga batuula bokka. How was this solved? Yakijjawo atya? It was resolved by the death of Jesus Christ on the cross. Ekyo kyavaawo Yesu bwe yafa ku musaalaba. Brothers and sisters, baganda bange ne bannyinaze, listen to this. wuliriza kino. The death of Christ killed that hostility. Okufa kwa Kristo kwatta obulabe obwo. The cross killed the enmity. Kakati omusaalaba gwe gwatta obukyayi obwo. The death of Jesus brought the unity of the body of Christ. Okufa kwa Yesu kwe kwaleeta obumu bw'omubiri gwa Kristo. As you remember, nga bwe mujjukira, the death of Jesus Christ okufa kwa Yesu killed death. kwatta okufa. And that is where our life is found. Y'ensonga lwaki obulamu bwaffe busangibwa omwo. Likewise, Bwe kityo the matters you remember today
n'abajulizi be tujjukira They leero anchored their lives in Christ abaasimba emirandira gy'obulamu bwabwe mu for Kristo that unity, olw'obumu for peace, olw'emirembe amidst hostility, wakati mu bukyayi n'obukambwe amidst divisionism, wakati mu kwawulwayawulwamu amidst challenges. wakati mu kusoomoozebwa. Listen to this. wuliriza The kino martyrs were able to stand strong abajulizi baayimirira nga bamaliridde because they anchored their lives in Christ. kubanga obulamu bwabwe emirandira gyali mu Kristo, One who endured the suffering, who enabled them to stand strong. oyo eyagumiikiriza okubonaabona n'alyoka abasobozesa okuyimirira n'amaanyi, And united in him and together in the furnace of fire. ne balyoka bakwataganira wamu nga bayita mu muliro. What are we learning? Tuyigamu ki? I am learning something. Nina nze kyenjigamu. The martyrs broke the barrier of regions. Abajulizi bamenyawo ebisenge by'eddiiri. 23 Anglicans, Baali abajulizi 23 aba Church of Uganda, 22 Roman Catholics. abalala 22 nga bakatuliki. Most of them were burnt at Namugongo here. Abasinga baabookera wano e The Namugongo. Anglican site where Mukajanga, the chief executor, had his command post up there. Awo nno Mukajjanga we yaduumiriranga omulimu guno ogw'okubatta. I think people should take note of this. Bannange ekintu kino mukitwale nga kikulu. Some people would like to change the name of this place to become Nachiyanja. It's not true. Waliwo abalowooza nti ekifo kino kyandiyitiddwa Nakiyanja, si kituufu. This is a real place called Namugongo. Wano we wali ekinyusi ky'abajulizi e Namugongo. Why? Lwaki? Because people were dragged on their back Kubanga abantu babawaluliranga ku migongo gyabwe to this place. okubatuusa wano. The word Mugongo Ekigambo ekyo simply means back. kitegeeza omugongo. They called it Namugongo because others were wondering how the men who were vulnerable made it to this place. Kaakati baagiyita Namugongo nga beebuuza be baawaludde okuva eri yonna baatuuse batya e And Namugongo. the answer was Ne baddamu bwe bati Namugongo. nti bajjidde nga bawalulibwa And they were brought Namugongo. here to the very place which is called Namugongo. Ne balyoka baleetebwa mu kifo kino ekiyitibwa Namugongo. So don't change this place and call it Nachiyanja instead of Namugongo. The real Namugongo is this place. Temukyusa linnya lya kifo kino kubanga Namugongo wannamaddala ali wano. Where the museum is now, Kaakati awali myuziyaamu eyo that's where many were killed abasinga be battibwa mu kizimbe ekyo together, bonna nga bali wamu, regardless of whether Catholics or Anglicans. si nsonga oba bali bakatuliki oba ba Anglikani. The remains of these martyrs are in the altar of the old church there. Ebisigalirwa byabwe biri ku olutaali mu kkanisa awo. I know them because I was a lay reader here when I was a student here from 1988 to 1990. We were worshipping in that place. Saabalabiriza akimanyi bulungi kubanga yaliko omubuulizi wano nga atendekebwa mu kifo kino. And all the remains of the Anglican martyrs, Catholic martyrs, they were all buried down there. Ebisigalirwa by'abajulizi byonna byaziikibwa wansi awo. I appreciate the Archbishop of the Catholic Church. Neebaza Ssaabalabizi wa kkanisa ya ba Roman Catholic. Whenever Pope comes here in Uganda, Buli paapa yenna akyalako mu they Uganda bring him here bamuleeta wano because kubanga both the Anglican and the Catholic martyrs were burnt together and their remains are together. abajulizi bonna Abakatoliki n'Abanglikani baayokyebwa wamu n'ebisigalirwa byabwe byonna biri wamu They wano. were anchored in Christ for unity. Baali Bound together banywezedda mu Kristo olw'obumu mu amidst Kristo hostility. wakati mu bukambwe They n'obukyayi, remained united even in fire. ne basigala nga bali bumu ne mu muliro. Bali bumu nga bokebwa omuli ne wataba n'omu awanjaga. Bali bumu nga bokebwa omuli ne wataba n'omu
remain free. muyinza okutuula abayimbi. Listen to this. Wuliriza kino. Some people were bound together in reed smart and burnt together. Abamu baasibibwa wamu ne balyokebwa wamu mu nkabazi. They broke the barrier of tribes. Ne balyoka bamenya ekisenge ekyawula mu mawanga. They broke the barrier of region. Ne bajjabu ekisenge ekyawula eky'eddiini. It is believed that some were coming from different tribes. Ab'ebyafaayo bagamba nti abamu baali bava mu mawanga ga njawulo. Most of them were Baganda. Abasinga baali Baganda. We had Banyoro. Twalinamu Abanyolo. Basoga. Abasoga baalimu. Bacholi. Abacholi baalimu. And other tribes representing the Kabakazi palace staff. N'amawanga amalala agaabo abaali bakola mu lubiri lwa kabaka. So brothers, as we celebrate these matters, abooluganda nga tujjukira abajulizi bano, let us emulate the spirit of unity despite our different tribes and regions. katuyigire ku bajulizi nga tukwataganira wamu nga tuli bumu, si nsonga oba tukkiririza mu ki. Let us promote things that can take our country to another level when we are united instead of fighting each other. Katusoosowaze ebintu ebyo ebinaayamba eggwanga lyaffe okugenda mu maaso nga tutabagana bumu. Let us fight tribal hatreds. Bannange tulwanyise obukyayi obuva mu mawanga ag'enjawulo. There are some people who may not get some jobs because they say this one will not get a job because he or she belongs to a different tribe. Waliwo abayinza obaolyawo waliwo bayinza obutafuna mirimu kubanga bava mu ggwanga lya njawulo. This one belongs to a different region. Nga bagamba nti ono wa ddiini ndala tetumwa mulimu. This one belongs to a different status. Nti ono ekitiibwa kye tekijja mu mulimu guno. May have experience, but the region, the tribe is different, so they miss it. Ne bw'aba n'obuyigirize n'obumanyirivu n'asuba omulimu olw'eddiini oba eggwanga. The matters should help us to learn to value everyone's ability. Naye abajulizi batuyambe okussaamu ekitiibwa obusobozi bwa buli muntu. The spirit of unity should be built in order to promote the Uganda we need. Omwoyo w'obumu gwe tulina okukulembeza okutuuka ku ggwanga lya Uganda lye twagala The libeere. spirit of caring for one another like the martyrs. Omwoyo w'okufaayo buli omu eri munne ng'abajulizi. No one left the other. Tewali yalekerera munne. I want to suggest the following as we build the spirit of the martyrs, the spirit of unity in Uganda. Kambeeko bye nteesa nga twogera ku kigambo kino. The national health insurance. Ekisooka ye National Health Insurance. We are struggling now with Ebola, and I must appreciate the Ministry of Health. Tulina obuzibu bwa Ebola mu kiseera kino era Ministry of Health twagala okugyebaza. And I want to appreciate Dr. Dana Twine because we have worked together and everything is going on well. Permanent Secretary twagala okumwebaza kubanga ebintu bitambula bulungi. But we need to continue establishing the national health insurance in Ekigambo Uganda. kino ekya insuwa tulina okukiteekako omulaka. I request the 12th Parliament to come up with a bill for national health insurance. Katusaba abali mu Parliamenti ey'e12 bajjeyo etteeka eryo n'enteekateeka eyo eya insuwa. I suggest that our oil minerals, we get a percentage that goes in the national treasury for the national health insurance. Obugagga obuva mu ttaka n'amafuta Mukama byatuwadde tuggyeko omutemwa ogunaatuyamba mu kigambo ekyo eky'ensuwa. So that we get united as we strive to have a God-fearing Uganda, a healthy Uganda, a united Uganda. Twegattire wamu tulyoke tufune eggwanga eritya Katonda, eggwanga eddamu eritaliimu ndwadde, eggwanga erikulaakulana. We have issues of cancer, we have issues of what people cannot afford. We need to find a way. As we grow together, we have a national health insurance. Tulina endwadde ezitusoomooza ennyo nga kkookolo,
abantu tebaliiko buyambi naye bwe tufuna insuwa eyo ng'eggwanga ejja kuyamba abantu bonna. My wife, Mama Margaret Kazimba, and I have been praying about this, and I'm sure she's happy to hear this. Era mmanyi nti maama Kazimba ensonga eno abadde agisabira nnyo era musanyufu okugiwulirako mu kiseera kino. Let us build humanism into humanists. Bannange katweyongere okukulaakulanya obuntu mu bantu. Let us build humanism into humanists by promoting national dialogue. Era tweyongere okukulaakulanya obuntu mu bantu nga tussaawo embeera ey'okwogeraganya. We need to talk to each other. Tulina okwogera buli omu ne munne. Promoting reconciliation. Nga tussaawo okutabagana. Promoting forgiveness. Nga twongera mu maaso okusonyiwa. Love amongst ourselves. Okwagalana. Promoting the spirit of love instead of hatred. Era nga tukulaagulanya okwagala mu kifo ky'obukyayi. I like the prayer of St. Francis of Assisi. Waliwo St. Francis Sara gye yasaba. He prayed, yasaba bw'ati, Lord, make me an instrument of your peace. Mukama nfuule ekibya ky'emirembe gyo. Where there is hatred, let me sow love. Awabadde obukyayi nsigewo okwagala. Where there is injury, pardon. Awabadde okukosebwa nsigewo okusonyiwa. Where there is doubt, faith. Awabadde okubuusabuusa nsigewo okukkiriza. Where there is despair, hope. Awabadde okuggwaamu amaanyi nsigewo essuubi. Where there is darkness, light. Awabadde ekizikiza ntekewo omusana. I like that prayer. Essaala eyo nnungi. It's a prayer which is actually calling us to be united amidst whatever we go through. Essaala etuyita okutabagana n'okubeera obumu si nsonga oba tuyita mu ki. Let us emulate the matters by looking at Jesus. Katulabire ku bajulizi nga tutunuulidde Yesu. Even in fire, wakati mu muliro they were united, baali bumu but they continued the prayer. era nga basaba. Like Shadrach, Meshach, and Abednego, nga Sadraki, Mesaki n'Abeduneego they looked at God, baatunuulira Katonda united in the furnace of fire, nga bali bumu mu muliro, and God never left them. Katonda teyabalekerera. You read this, Daniel chapter 3. Danyeri essula ey'okusatu mwe tubisanga. St. Stephen the first martyr. St. Stephen the first martyr. Sitefano omujulizi eyasooka He fixed his eyes on Jesus yatunuulira Yesu amidst stones. wakati nga bamukuba amayinja. Now that we have a crowd of witnesses, Bwe tulina olufu lw'abajulirwa, let us put off every weight katuggyeko buli kizitowa and every sin which surrounding us, na buli kibi kyonna ekitulegasseeko, fixing our eyes on Jesus Christ, nga tutunuulidde Yesu yekka, the perfecter of our faith. omutuukiriza w'okukkiriza kwaffe. The Lord help us Mukama atuyambe in all that we may be facing as people. mu byonna ebitusomooza ng'abantu. Let us build our nation on the foundation of prayer. Tuzimbe eggwanga lyaffe ku musingi gw'okusaba Work n'okukola ennyo. and unity in Christ, Obumu mu Kristo, and unity to each other, obumu buli omu nga tabagana ne munne. so that we heal our land, Bwe tutyo eggwanga lyaffe so linaabona. that our nation is anchored in Christ. Eggwanga lyaffe liryoke linywesebwa mu Kristo. He is our trusted anchor. Ye mwesigwa. Paul reminds us, Pawulo atujjukiza nothing should separate us from the love of Jesus. tewali ekitwawukanya n'okwagala kwa Kristo. Is it death, persecution? Kufa oba kuyiganyizibwa? Nothing will separate us from the love of Jesus. Tewali kiri tujja kwagala kwa Romans Katonda. chapter 8, verse 35. Abaluumi essula 8 olunyiriri lwa 35. Brothers and sisters, Abooluganda, our challenges come to test our anchor. ebitusoomooza bijja kugezesa kunywezebwa kwaffe. But if we are anchored on Christ, we shall be more than conquerors. Bwe tuba nga tuli banywevu mu Kristo tujja kuba abawanguzi In n'okukirawo whatever we go through, mu buli mbeera yonna in etwaŋŋanga, big things and small things, mu binene n'ebitono, even in things you may think that they are nothing, ne by'olowooza nti tebiriimu. we should always learn to put them before Christ. Katweyongere okuyiga okubiteeka mu maaso ga Kristo. And sometimes things may not go our direction. Oluusi ebintu tebivaamu nga bwe But tubyagala, let us remember the victory we have had in the past. naye tujjukire obuwanguzi Mukama bw'atutuusizzaako emabega.
I use sometimes football. oluusi nkozesa nnyo omupiira. Some people were angry that Arsenal lost to PSG, but don't you remember the victory we just had recently? Abamu baanyiiga nnyo PSG nga ewangudde Arsenal naye mwerabidde nti ffe tulina ekikopo kiri Is ekirala. God going to give us just good things all the time? Mukama anaatuwanga birungi byokka buli kiseera. There are some tough times, Oluusi wabaawo ebiseera ebizibu but learn to celebrate naye jagganya jaguza what you have conquered. kubanga waliwo by'owangudde. And now put your trust in the difficult thing you are facing. Ng'oyita mu kizibu olyoke oteeka obwesige bwo mu ye. And let me tell you, Kambabuulire kino, the Lord our God Katonda waffe will never abandon us. talitulekerera, Us. He will talituvaako, never forget us. He will talitwerabira, never forbid us. He's talitukyawa. the one Y'oyo who was, who is, who aliwo will be. ajja okubaawo, The same God. ye Katonda y'omu Yesterday, jjo today, leero tomorrow. n'enkya. Is your God today. Katonda we ye Katonda we leero. Let us put our trust in Him. Obwesige bwaffe tubuteeke mu ye. Remember, Jjukira the ultimate goal of God ekisinga is to unite the global community of believers. Katonda kyaluubirira kwe kugatta abakkiriza bonna mu nsi yonna. God is present, Okubeerawo kwa Katonda is to offer comfort and hope kwe kubudaabuda era kwe kuwa essuubi to those who are struggling. eri abo abatawaanyizibwa. In Revelation chapter 7, verse 7 to 9, Okubikkulirwa essula 7 olw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda. God is showing us that all nations, all tribes will gather together to worship the Lamb of God. Bayibuli etulaga nti amawanga gonna okuva mu nsi zonna gagenda kuŋŋaanira wamu okusinza omwana gw'endiga. To worship God after the tribulation. Balyoke basinze Katonda nga bavudde mu kwiganyizibwa. Now the best way to begin our future, Ngeri gye tuyinza okutandikamu ebyo ebigenda okujja, as my friend Greg Vandermeer said, ng'oyo omuwandiisi bw'ayogera he said that our future polish our destiny. nti ebyo ebiri mu maaso bye biyamba okulongoosa gye tulaga. So our future is about one tribe, one nation, and one worship of God. Ebijja mu maaso biraga nti tugenda kubeera ggwanga limu, tugenda kubeera bantu bamu nga tusinza The Katonda. martyrs have already taught us this. Abajulizi bamaze okukitulaga ekyo. Band together in unity, Baayokebwa wamu mu bumu. despite different regions. Si nsonga oba baavaawa. We can be united and work together and suffer together despite our different faith. Tuyinza okwegatta ne tusomoozebwa wamu, si nsonga oba tukkiririza So mu long ki. as that faith is pointing at the Savior of the Kasita world. okukkiriza okwo kuba nga kututwala eri Yesu. Two different tribes, but they were together in a furnace. We can be united and solve our issues even when we belong to different tribes. Baali bava mu mawanga ga njawulo naye nga beegasse mu muliro. Kituyigiriza tuyinza okwegatta mu mawanga gaffe ne tulyoka tuwaŋŋanga ebizibu ebitulumbira awamu. Different political parties, different ideologies, but we can really solve our problems when we are united. Ebyo ebibiina tetukkiririza mu bimu, naye tuyinza okwegatta ne tulyoka tuwaŋŋanga ebizibu ebirumba Uganda. This is possible when we put our trust in Jesus Christ. Kisobokera ddala okukkiriza kwaffe bwe tukuteeka mu Kristo Let Yesu. me invite you today Kankwanirize leero to have a moment olyoke ofunewo akaseera to have your life anchored in Christ for peace, for stability amidst hostility. okusimba obulamu bwo mu Kristo olw'emirembe, olw'obumu, olw'obutebenkevu. Let me invite Bishop Orwa to offer a prayer. Even for those of you who are following us, this is your time. A call to be united amidst hostility and breaking the walls and healing our nation. Omulabirizi Bishop Olwa agenda kutusabira nga twewaayo eri Katonda, nga twanukula obubaka buno, Mukama alyoke ajje mu bulamu bwaffe okutuwa emirembe n'okutunyweza. The Lord be with you.
Mukama abeere nammwe. Let us open our hearts to God, Katugulewo emitima gyaffe eri Katonda, that we may know the peace of Christ, tulyoke twanirize emirembe gya Kristo. even in the midst of all kinds of temptations and trials. Wakati mu kukemebwa n'okugezesebwa. From wherever you are, Yonna yonna gy'oli, open your hearts as we pray. gulawo omutima gwo nga tusaba. Almighty God, Kitaffe ayinza byonna, you are the source of our peace. muggo mwe muva emirembe. Bless each one of us listening to this message at this point. Owa omukisa buli omu awuliriza obubaka buno mu kiseera kino. Open, Lord, the doors for peace into our hearts. Gulawo enzigi emirembe okuyingira mu mitima gyaffe. Lift from within our hearts exhaustion. Olyoke oggyewo obukoowu, Lift anxiety oggyewo okweraliikirira, and release peace in us. emirembe giyingire. Release the Lord Himself in us. Yesu Kristo yennyini ayingire. Touch each one of us from here and wherever we are. Koma ku buli kinoomu ali wano e Namugongo n'abo abali ku TV And yonna gye bless bali. us with your peace. Olyoke otuwa omukisa n'emirembe gyo. And make us peace lovers and peacemakers. Olyoke otufuula abaagala emirembe era abo abaleeta emirembe yonna we tulaga. Turn us into your children, O God. Tufuula abaana bo, ayi Mukama, Because you said, blessed are the peacemakers. kubanga balina omukisa abo We abasiga need emirembe. your peace in our nation. Twetaaga emirembe gyo mu ggwanga lyaffe. We need your peace in our churches. Twetaaga emirembe gyo mu makanisa gaffe. We need your peace in our lives. Twetaaga emirembe gyo mu bulamu bwaffe. Pour down the spirit of peace in us. Mukama ofukumire omwoyo w'emirembe mu ffe. Release us into peace. Olyoke otusumulule tubeere ab'eddembe. Peace, O God, Mukama emirembe gyo over all of us, ku ffe ffenna, within us, mu ffe, moving us ng'olyoke tulembera, and making our being in you. olyoke otubeere okusigala mu ggwe. Christ, our peace. Kristo emirembe gyaffe. We thank you for being our peace. Tukwebaza olw'okubeera emirembe gyaffe, And may the peace of God be upon each one of you. n'emirembe gya Katonda gyebeere ku buli kinoomu ku mmwe. We make this prayer in Jesus' name. Tusabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Amiina. Thank you. Let us appreciate His grace for the message given to us by an applause. Ssebo Saabalabirizi, tweyanziza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. We will now all stand and affirm our faith, joining in the Nicene Creed. It's on page 13 in our order of service. Please stand if you can. Together, we believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, and of all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, chosen, one in being with the Father. Through Him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He became incarnate of the Virgin Mary, and was made man. For our sake He was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. On the third day He rose again in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church.
We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. The chaplain will come and guide us on how we're going to do offertory for our offertory. The choir will lead us in song. We have ushers in every section where you are seated. You don't have to leave that section. Ushers will be able to guide our giving in our sections. There is also information which is going to be projected for you who are following TV and online for you to be able to give through the giving of praise. May the Lord bless you as you worship God with your offerings. Tulina abakebezi abasemberedde bwe tutudde bwe tusinziza abali wano e Namugongo bajja kuba n'ebibbo n'ebisero okukuyambako okuwaayo eri Katonda. Bannaffe abali ku TV n'abali ku YouTube tutaddeko engeri gy'oyinza okuwaayo ku lunaku luno nga twebaza Katonda atuwa emirembe, Katonda atuwanirira. Kwaya getukulembere mu kuyimba.
we have given digitally and we've given physically. Now we ask you, Lord, to bless this our giving. Sanctify this money and use it for the propagation of your kingdom. This we ask in Jesus' name. Amen. We'll continue with the communion. Bishop of Namirembe is going to lead us. And he's great. The Lord be with you. Let us pray as we prepare hearts for a communion. Almighty God, Heavenly Father, we praise and thank you for giving us your Son, Jesus Christ, to suffer and die on the cross for our salvation. And as we receive the bread and wine, in a way our Savior showed us, may we truly receive his body and his blood. The night our Lord Jesus Christ was betrayed, he took the bread. And after giving you thanks, he broke it. And he gave it to his disciples, saying, "Take and eat. For this is my body which is given for you. Do this in memory of me." And after supper, in the same way, he took the cup. And after giving thanks, he gave it to them, saying, "Drink this, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this, whenever I drink it, in memory of me." Together. O Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy upon us. O Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant us your peace. Brothers and sisters, may I now invite you to come, and may the body and may the blood of our Lord Jesus Christ preserve you in eternal life.
Brothers and sisters, as we draw near to the table to share in communion, the bishops and clergy here are going to come to where you are. There will be centers of serving communion in every section. So all of us will be served in our various sections. Thank you. Mu kiseera ekyokusembera abalabirizi bakanoni n'abawula abali wano bajja kujja eyo gye tuli basobole okutuwa Holy Communion, okutusembeza.
I request you to stand up. And in a moment of silence, would you please whisper to God on such a great day, at least 3 things you would like to ask from the Lord. Make your own prayer as a person. Lord, meet the prayers of your children here present and those who are following us. There are those even who are admitted, others are in prison, others are troubled in one way or another. Meet them at the point of their needs. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I transcends human understanding, keep you all in the knowledge of God and of his Son, Jesus Christ. The blessings without sorrow of the Father, the Son, the Holy Spirit rest upon all of you, now and forevermore. Amen, amen, amen. Please take your seats for a moment.
Mu izina lya Patiri n'elya Mwana n'elya Mutima Gwera. Amina. Mukama abe nimwe. Abantu baruhanga mwe n'abakunda tweterine hamwe n'ekereza yona itukuze kire kikuru ekya Karoli Rwanga n'abagenzi be abakatoliki aberonome abajurizi bo kubanza ba Uganda hamwe na Afrika ey'amashuma ga Sahara bakitwa hagati y'2015 ukwi11 umwaka gwa 1895 n'ebirabiri na mushanju uko kubanza 1895 abo kwemera Kristo bakanga kuramya Emmanuel no kora ibihagaro ibiri kwenda ibiragiro bya Ruhanga kuko bakamwanga yabire na yenda bamwe umuribo bakitirwa Mitiana ni baba Noama Wagari na Rukabana ba Kintu abandi bitirwa mu Rurembo rwa Kampala ni baba Joseph Mukasa bari kudembe Natanazio bazekuketa abitirwe ari na Kivubo Matia Murumba ari Old Kampala Donozio Sebugwao Posiano Ngondwe na Andrea Kagwa bakitirwa ari Munyonyo ibirabi na mukaga okwa 5 1896 Gozanga Gonza akitirwa ahari kwetwa Ruboa ibirabi na mushanju ukwezi kwa 5 1896 abasigara bakitirwa ari na Mugongo ibiro bishatu 1896 bayocebwa umukikombe cyango cyomuriro ni baba Karoli Rwanga Yakobo Buzobudiyao Javila Ambrosio Chibuka Anantori Chirigwajo Akireo Mukasa Kizito Mbagatizinde Mugaga Mukasa Kirwanvu Adolfo Mukasa Rudigo Bruno Serukuma na Yohana Maria Muzeyi bamwe umubashirizi ba Uganda umukubatizibwa amazina gabo go buzarwa ngakahinduka go Kristo ni baba Kizito uwabira y'imyaka 14 y'ubukuru Javira Mugaga na Mbagatuzinde bakabatizibwa umwebembezi wabo Karoli Rwanga ibirabi na mukago kwa 5 1896 rero Mukasa Kirwanvu akocibwa hamwe n'abatahibe atakabatizibwe byatunga batisimu eyeshagama abandi ni Daudi na Gildo abashomesa nababitirwe umatemba ga Uganda abakristo ne bahaburwa okutorana umazina g'abajurizi ba Uganda 22 hamwe na Daudi na Gildo abayikirire bakageta abana babo baba nibabatizibwa binetata katwemere kuturabasisi rero tubone kutamba je kitambe ki twine mitima eshemeye Ninyaturo mishoga Ruhango mushoborozi wabyona no mishoganyi bene tata okubana asisire munonga omubiteka teko no mubigambo no mubikorwa no mukwanga kore birungi ndemusisi bisuma icondi kweshengereza muhirwa Maria shigine biro byona bamarayika n'abayikirire bona umushobora Ruhango Ruhango mushoborozi wabyona tsasire atihevye yitu kandi atware omagara agatahwaho
muri ruhanga namusige uwo munsi abatazima ruhanga Ruhanga, Ruhanga.
ayiruhanga mushobozi wa byona eshagama y'abajurizi ukagihindura imbibo y'abakristo twakweshengereza tworeke imbabazi zawe oyikirize umusirwe kereziya yawe ogwitirirwe eshagama y'abahirwa Charles Rwanga na bagenzi be ogukuze gugume gukwereze igesha ruhango ekitwakishaba turaho muri mukama wa Yesu Kristo omerera akateje kamwe niwe na mutima uri kwera ruhango mwe obusinje n'obusinje tuzaguma twemerere ahabwo kwakira ekigambo tune procession y'ekigambo mwikirize tucyakira mu kitinwa mwebare isomo ryo kubanza naruga omukitabo kya kabiri eky'Abamakabeo omutwe gwa mushanju akanyerere ko kubanza okutaka kabiri n'akamwenda okusyaka 14
omubonako obwo enyine mwe mushanju zikakwatwa hamwe na nyinabo omugabe yabajemesereza kurya enyama y'empunu etari kwikirizibwa mu iteka obwo n'ababonabonesa n'abasubuza eminyafu n'enkoba omwe muri bo yagamba mu mwanya gwabo ati noyenda kutushenguza ngo tumanyeho ki manya tweteekateekire kufa okukira kuhenda ebiragiro bya batate nkuritwe kuyaherize kuyabire ari hihi kwisyo gwa hamuheru yagira ati imwe nshoberwa zikenerwe mwe no muratwihe omumagaraga konko mugabe wensi yona aryatuzora atuhamagara amasya agatarwaho ahabwo kuba twafa natuturwa amateka ge ubwo kuyarugireho uwakashatu nawe bamushungisa bamuragire kushohoza ururimi kuba bamuragire kushohoza ururimi yarushohozaho naho kandi yagorera imikono ye n'ubumanzi yagamba gundukira ati ibi nkabihebwa uwahiguru mbwenu ahabwa amateka ge tindu kubyeta akantu ahabwo kubanye n'amasiko ngo aryabingarura kuyagambira ebyo omugabe nabo yabira ine batangarira omutima gw'omusigazi ahabwo kuba okubonabonesibwa kwe tarakwisire kantu nawe kuyafire bita kubiye wakana nabambonabonesa nkokubagira bari kuyabire arihiye kufa yagira ati n'ekirungi omuntu kwitwa abantu haza akagira amasiko aharuhanga ngo aryatuzora konka imwe tumuruzokera amagara eki n'ekigambo kya Mukama. Have
kumvisiriza kwanyu ubuzazi bwanyu ukabahindura abakire. Isomo rya kabiri nibarha Pawulo yandikire Abaroma. Mbwene sebyo tubugambe uki Ruhanga karabe ari yarabaza rwitu noro turwanisa akatubasa ubwo tarasasire mwana w'ubuzima kureka akamuhayo abwitwena ari yazibirwa ki kutwa ibintu byona hamwe nawe noho rutabariza entore za Ruhanga ubiho rubanza noha urubaciro rubanza rukabasinga ni Kristo Yesu wafire akataho no kuzoka umubafire kandi ari yarabaza rwa Ruhanga rwa buryo batireho no kutonganira mbwene noha urutanisa rukundo ya Kristo no munyangaro nenaku no kwiganisibwa nenzara no kuzorabusha n'akabi n'ingasurara ko cyandikirwa kiti siba ntitwa abe nitubarwa kentama embagwa konko muri yebe byona singwire okutagarebwaga abwogo owatukunzire manyani mpamza kimwe kwataro kintu cyona yaba rufu yaba magara yaba bamarika yaba abategetsi yaba ebirho yaba ebirbaho yaba abobushobozi no byakuba ejye mu iguru nari byo kuzumu ninge kintu cyona ecyahangirwe ekirubasa kutanisa na rukundo ya Ruhanga ejye mu Kristo Yesu mukama witu eki n'ekigambo cya mukama. Mukama bene imwe aka n'amakuru maronchi ga Mukama wetu Yesu Kristo kogandishirwe Matayo
Yesu kuyarebere ebimburo by'abantu yinamuka omurushozi yasitama ahansi abatendekwa babija bamuhika mpaho yatandika kubegesa nagira ati bino mugisha abakene umutima abo kuba obukama bwo mwiguru n'obwabo bino mugisha abari kuganya abo kuba baryahumurisibwa bino mugisha abacuresi abo kuba nibo baritunga ensi bino mugisha abagirenjara nirho kukora ebiruhanga kunda abo kuba baryahaga bino mugisha abanyambabasi abo kuba nabo baryazikirirwa bino mugisha ab'emitima eshemire abo kuba baryareba ruhanga bino mugisha abagarukanisa abantu bakagira obusinge abo kuba baryayetwa abana ba ruhanga bino mugisha abahiganisibwa nibaturwa kukora ebiruhanga kunda abo kuba obukama bwo mwiguru n'obwabo imwe mwino mugisha abantu kubahiganisa kandi kubabeherera ekintu kyona ekibi nibabantura mushemererwe kandi munanuke abo kuba ekyembo kyanyu mwiguru ni kyango manya niko bahiganise batyo abarangi abababandize amakuru marungi ga Kristo tube manzi mukama n'abakunda abantu baranga mwena abakundwa nitwara mu gishogo ukubakira umuriye kitambo cya misa y'umutano turukujaguza ubumanzi no kwikiriza kw'abajurizi ba Uganda nimwe barokwisha mu bwingi muti mukama ahebwe kitinwa hatiya no butwire bwona ninsima members ba parish council ya sitamire ikibanzo kwezo kwa kabiri umwaka w'2026 kandi tukarabye mu kitenso icyo kugira ngo buri mwaka tugume tujaguze kire kikureki nka parish ya Kyamuhunga umuringo go mutano kandi tukizaguze mu biciro bishatu ebitwaye sire zone kandi kutwakira entenyu Kigoma zone yakwata umwanya go kubanza iri mu Kigoma Kanyambare Nyakishoja Teka ya Muhuga Kashozi Nyakatoma na Nyakandagazi rero umwaka w'2027 ari yabembera zone ya Kabingo iri mu Kabingo Ntungamo ya Marembo Butare Butinde Kajugangoma na Swazi rero 2028 hari yabembera Kyamunga zone iri mu Kyamuhunga rya Ntende Kakoni Rwenjojo Chamabare Kibazi Kayanga byabagaju hamwe na Nyagazinga abakigoma zone mwe bare munonga ukutebenkanisa kurunji kandi ninsima munonga mwena ngaparisha Kyamuhunga twebiyembirwa abakigoma zone ukwagira ekire kikureki kugira ngo twabasa kujaguza uwo muringo gw'umutano ubuzima bakigomba mwatuteraho standard eri korekwa ekitina cy'Eklezia Katolika eri kwera yabona eyikirire yatandikira ntumwa
izoba nitwishuka abajulizi ba Uganda abisirwe ku rw'umwaka rwa 1885 okwisiya 1887 bari kwitwa Kabaka Mwanga umuri Buganda hamwe n'abandi babiri abitirwe umatemba ga Uganda ni baba Daudi na Gildo. Aba bakaba bari abashomesa. Abajulizi aba nabo mutano ahabo kuba umukanya kace akuba amanyire Kristo bakehayo nagabo gona bikiriza Kristo ukomujeni wabo hataka huire myaka mingi. Ba White Fathers, Father Lauder Mapel na Brother Amanis bakijo mu Uganda umwaka gwa 1879 kandi bari kugamba ururimi urw'Urufaransa nangwa na misa uwirobo ekaba eshomwa umuratini kunka bakagezaho nagabo gona bayegisedini rero abashija babamanzi biciriza kwatariho ndijo rukubasa kubajuna kureka ruhanga umwe wenka owahanjirensi kandi akayo mwana wo munyamunejere Yesu Kristo owahindikiro muntu aha bwa mutima rukwera. Aba bashije manzi basigaho ebyemico yera yo bukafire bikiriza Kristo nko mujini wabo. Nibatera umuhimbo kugira ngo ubuzimazima mukamara hamwe nitwo bwira bwona mukama natkunda kandi ebibiri mu ruhanga tine kitari kubasika. Aba bajulizi abitirwe dini eshagame yibasheshire ekaba embibo yo mu Kristo omwihangeri nabwecho ibiro mukago kwa mukaga 1920 Papa Benedict uwikumi na mukaga akabaranga nk'abahirwa rero 2018 kwezi ku 10 Papa Paul wa mukaga yabaranga nk'abayicirire baba abayicire bo kubanza okurangwa nk'abajulizi abiragushu abari kuruga umukiceka ecamashumaga Sahara. Ahabwo bumanzi bwabo Papogu akatayayira Uganda umwaka gwa 1969 kandi umuringo g'umutano yatungisa na ba bishop abayebembire bari abo kwebembera amadiocese agamagabire gari masya ubwirobwo nango gwabo no muri rwo kubanza papa okutayayira ebicwekebi ebiturikweta ebyamashuma ga Afrika ningashi ebicweka ebyabiragushu. Abwo bumanzi bwabo abo kwikiriza kwabo Uganda yaranganwa umusiyona erizoba ekiriza nyireitwe nitujaguze kire kikuru ecy'abajulizi aba ahabwo bumanzi bwabo. Omukerezia aho uri kuzayona Uganda nemanyo munonga bw'abajulizi aba nimijuka kuna ichiro mu ihangeri ya Peru kuna atahiro munju ngaikani ndebe chishwani cy'abajulizi ba Uganda nahandi hona ho kuza amaramizo nigeterwa abajulizi ba Uganda. Ahabwo bumanzi bwabo twino kwesima twine nitwe okama mu kwikiriza uzumazima tukabe manzi tukakora ebi ruhanga aturajira. Eshagama y'abajulizi ba Uganda nimbe buyo kwikiriza mu Uganda kandi nk'abanya Uganda nikatube manzi omukwikiriza ruhanga omukumukunda no mukumwikiriza obwo twijire mutima rukwera nitutina ruhanga k'abanya Uganda kandi tumuhereze kitindisa nko ku moto yitu eri kugamba for God and my country. Abwa ruhanga nihanga lyanje. Reka tugezeho na gitu gona okulinda inchiriza yeitu nitulinda ebyekereziya nyinito twegesa abo kuba
niwe yabijigambire kandi tebaso kuvuga no kutubiha twerinde okutwarwa okunoku twesije ruhanga witu owatwehanjire kandi niwe wenka uri kubasa kutujuna tarondisho reka tuba abantu abijire okumanya abari kumanya ikitinwa cyitwe okwetwa abana ba ruhanga kandi abekerezia ahubwo kuba ubutwabatizibwa tukahindwa abasigwa twaba abana ba ruhanga n'abekerezia buzima ko turi abo mutano turi abasigwa tushemeye kuba turi abantu abinamani umukora ibiruhanga kunda abino umuhimbo umukora ibiruhanga kunda abantu abari kwikiriza obuhabuzi abo kuba uruhanga kunda niwe ahabura umuzire wabo yino mwana no muhabura wabo yine muriranwa no muhabura nangwa shime kuhaburana abo kuba hino muntu ari kwemarerera uri umwe nayitaga ubuhabuzi bwa mutahiwe rero buri umwe yayihayo ukora ibiruhanga akunda buri umwe yayihayo ukuba mwesigwa ruhango watwanjira gato mu nsomo uzimazima nahebwe kitinwa kandi enseji tugiture mutushemererwe nitwimbisa ruhanga ahabwa byona ibyari kutwora korabe oromunyetso jiro mutima gobuhuriza umwana kura bazire bawe kura abashomesa bawe korabe no ukora uyu no murimo reba ngo wahurira n'abakama bawe wayikiriza emyoga eyo kuba no shabwa noza kuba umuhirwa kuko evangeliri zoba yatugambira n'abahirwa abinogo mutima gobuhurizi n'abahirwa abo abari kwecehesa omisho ga mukama kuko Yesu Kristo yatuberire cyo kureberaho akanabisa entumwa ebijere kana tugira ati mwareba okunakora nimwe mugende mukore mutyo abazeire nimwe nimushabwa okube cyo kureberaho kirungi ecyabana banyu abo mukama ruhanga yabahire abo kuba umwana n'icyonjo kikuru n'icyonjo cyo mutano mubeje sedini babase okunda ruhanga babase okunda abantu babase kumanya ngo ruhanga katwehanjira yatwanga umuceshace kandi niwe tushemereye kuguma twanjire ameisho abana babase okuza umashomero kandi batunge ngo obwegese burungi oburaba base okutungura biconcho nyamwinji ebi mukama ruhanga yabatiremo rero babase kura bino bwenje binamani bari abantu abo bujunanizibwa rero kitinwa kigarukire mukama ubwo watwanjire umuceshace kandi akatwehanjira natkunda nkekerezia gaparishi yitu ya Cyamuhunga nitugumizamo mwogogu kureba ngo twagira amatendekero agabantu baruhanga bona bakubasa okutunjiramo obuhereza obubashemerere twina amashomero primary schools secondary schools technical institute ago gona gariho ahabwo burungi bwitu gariho kuranga ubuzimazima abana bitu batungo bwegese burungi bamanya ekitinwa cyabo nk'abana baruhanga bakura ubuzimazima bari abo bujunanizibwa nibahurira abazire babo nibahurira n'abandi bantu bona kandi twijuke nk'abana ubuzimazima akatikini kwa kaciri kabisi mubabereho muri byona ombyo mutima nebyo mubiri nk'abana baruhanga ruhanga katwanga na tweta
okube cyo kureberaho kirungi umwebembezi w'edini arurengo rwo n'urwaboroho yabo rw'umunyamugongo yabo rw'umushomesa ryo wakwaya rw'umusaserdoti n'endijo myoga yona iturwa twasibwo mu kereziya yabo ri asha ningashi turebe ngo buri omwe yaba icyo kureberaho kirungi twahiciriza emyoga iyiturwa twakwasiwe nyabura reka ruhango rwo atwanjire tutari mufera busha izoba na rimwe ukwikiriza kwitu kubase kureberwa umuri byona ebiturabe nitkora nababa umubwebembezi ubuturkubasa kuba tuhirwe umunsomu ko mwebembezi w'abantu ko mwebembezi w'ihangeri ko mwebembezi yani RC1 ningashe bigombe byentunguka ebitwinde ombyanga byeitu reko kwikiriza kwitu reka irukunde yitwine yo kwetwa okuba abana ba Ruhanga bibase ukurebekera umuriyebe byona rero icyo nkiza kutwera kushanga ngo ubuzimazima abantu babasa kutunga obuhereza burungi abantu babasa okutunga amagara kandi bagatunga mu bwijiri nkapari sheji nitugumizamu umurimo ogumukama witu Yesu Kristo yatandikire ubwo kukiza twinirwaro St. Daniel Comboni Hospital ririho ahabwitu kugira ngo amagara gitaga gabasa kubaje kugira ngo Yesu Kristo yabasa okugumizamo ubwo murimo ubwo kukiza ubwo narabira umuritwe ubwo narabira umubashahu ubwo narabira nangwa no muri yabo bona abari kuba nibarebera abarwire nangwa tije ryonka nahandi ho nawe turabe turi yabo ri umushahu reba ngo ubuzimazima wayikirize umwuga gwawe abantu babasa ukukizibwa yabo ri umwebembezi wa government reba ngo abantu batunga ubuhereza ububashemerire abantu babasa ukugira amashomero marungi babasa kugira amarwariro marungi babasa kugira enkuto nungi babasa kugira amashanyarazi amezi n'ebindi byona ebituri kubandi twetaga omagara geyitaga okubasa kubaho kabanyacyamuhunga tumanyaje ubuzimazima ngo amajani n'ikintu kikuru munonga nabwo eco nitwetenga nitwe okuba abantu abo bujunanizibwa ugareberera kurungi entoke zitwine okuzireberera kurungi nangwa n'endijo mirimo iyiturwa ntukora omu maka gaitu buri omwe abase kugira eki yakora okubasa kwetungura okubasa kubisa hekaye okubasa kubisa ekyanga kye obwo twine obwebembezi burungi yaba ni factories ezitwine kushanga ngo zine abebembezi barungi tubase kwera buri muntu wena abo kuba notine majani ubundi novuge wa motoka ubundi tayine majani ubundi ayine duka konko wa majani yatunga sente nazo muduka ubundi ayine ekibira ky'emiti enkuni zetagwa omu factories ezo haba atariho bwebembezi burungi ubuzimazima nza kushanga twaguma omu mbeera mbi twaguma omu bworo tushobangirirwe atariho obusinge atariho okwesigana tushabe mukama buzimazima ngu atuhwere tube abo bujunanizibwa nitushabwa okuba abantu abakureetaho obusinge tukagarukanisa abantu nk'oku Yesu Kristo yatugambira omu makuru marungi ag'erizooba n'abahirwa abagarukanisa abantu bakagira obusinge ahabw'okuba bari yayetwa abaana ba Ruhanga omuka yawe reba ngu waba omuntu ogw'okureetaho obusinge turi abikiriza Kristo turi abakristo reka twegere ari Yesu Kristo kuyashangire tugwazishobanjirirwe zekinjiri nabo kutina abayidaya Yesu yaje ati nimukagira obusinge reka ebyo by'ebigambo byawe
ibyo uri kwendeza abo muka yawe, ibyo uri kwendeza abantu abari kutura nabo, rero tubase kutura umunsi erije enseri mu businje, rero mukama ruhanga abase kuhebwa ekitinisa hatiya n'obutwire bwona. Nk'abanyayuganda tushabire abebembezi bitu abayirize kurahirana munonga ngo mukama ruhanga bahwere babase kuretaho uburinganiza n'ubusinje omu ihanga ryitwe, kugira ngo twabasa okugira obuhereza burungi kuko nanagambire haruguru twine amaizi, amashanyarazi, obwegesa burungi, ebyamagara, okurinda ebyobuhangwa enseegi eyi turimo kugira ngo yabasa guma mu buteeka kandi ogwo gutaba omwuga gw'abebembezi bonka konka gube omwuga gwa twena kureba ngo twarinda ebyobuhangwa. Twetantara okushanga obuveera nitubona goku n'oku, amacupa n'ebintu nk'ebyo, ebisharara byona okashanga twabyomya, turebe ngo twarinda ebyobuhangwa. Enseegi tukagishanga eryo mu buteeka tugiture mutushemereirwe kandi n'abarize kwija na bwa nyuma y'emyaka 50, bwa nyuma y'emyaka 100, bwa nyuma y'emyaka 50 ningashi okwise bw'obusinge bw'enseegi buriho bashanga enseegi eryo mu buteeka babase okugishemererwamo, babase kusima ruhanga, bamanye ubuzimazima ku ruhanga ari omuzaire, ku ruhanga ari rukundo. Aza nkugu yatukunzire reka nitwe tumukunde, tukunde n'ebyo ebyahanjire. Teeka burungi bwa mutahi wawe, teeka kubaje kwa mutahi wawe. Katushabe Yesu Kristo nyakukiza ngo aturinde uburwire obwa buri muringo, uburwire obw'umutima n'obw'umubiri, aturinde uburwire bwa Ebola obwahurikireho omu ihanga ryaitu kandi no mu ihanga rya DRC, Democratic Republic of Congo, baranwa baitu kugira ngo mukama abase kuta umutima ahabye. Tushabirane twe namwe kugira ngo twabase kwatanisa nk'abanyacamunga pari n'ekereziya yona okutwarira hamwe, ekereziya yensi yona okurangira ekigambo kya ruhanga obwe nitwatanisa hamwe twena buri omu kubigirira amugugu yakwasibwe banyineka, abanyamigongo, abashomesa, abaseserdoti, twatanise n'abarisa bitu na papa witu leo kugira ngo tubase kutura munsi erije, tubase kuruga mu butamanya, tubase kuruga omu bworo, tubase kuruga omu mihondano y'amaka n'entaro ezo turi kushanga omu byanga byaitu. Kandi tushabe mukama emirimo ei turikora yona agihereza omugisha, rero tubase kutura omunsi omu twine ebyo byona ebiri kwetagwa ahagwo burungi obw'amagara gaitu ag'omutima n'ag'omubiri. Nimbatengera emigisha ya ruhanga ahabw'eshara z'abajulizi ba Uganda, ruhanga tulinde hatiya n'ebiro byona. Mukama benini.
abasaserdoti abadiko n'abanyagini nitutwena ababatizibwe tukasigwa kandi netumwa kugenda kurangira amakuru marungi otwere tubase okuba emanzi ubwo turukura cyo kurebaho icyo abashizi ba Uganda ayi mukama twakushaba otuhurire mukama twasama kagaitu ugarinde kugira ngo buri yomwe base kube cyo kureberaho kirungi umukombe ka bukama bwawe buri yomwe base ukuretaho ubusinge kurabira mu bikorwa bye n'ebigambo bye ayi mukama twakushaba otuhurire mukama twasa ihanga ryaitu n'amahanga gona abebembezi abayirize kurahira n'abagande mahanga gona babase kwehayo okuletera enseji oburinganiza n'obusinge
ayi mukama twakushaba otuhurire ayi mukama twakushaba otuhurire tushabira abarwaire abariyaha abariyo mu makagaitu abariyo marwaro mukama wa Yesu Kristo ukiza ubakize babase kutunga amagara marungi babase kutunga kwinamurwa no kucira kandi beheyo ukuhereza ruhanga ibiterana n'ikigombe cyabikiriza ayi mukama twakushaba otuhurire ayi mukama twakushaba otuhurire mukama nitwasa eminyeto abana bato obahwere babase kurabira umutima gw'obuhurizi namunongo kurra iwe ruhanga weitu watwanjire ukurra abazire babo bakama babo rero babase kutura mu nsomo nabone bakwimbisa abwabyona ibyo uri kubakorra kandi abazire nabo bahereza umugisha babase kuba cyo kureberaho kirunje mu mutima n'ibyo mu birabwo burungi bw'abana babo ayi mukama twakushaba otuhurire ayi mukama twakushaba otuhurire mukama tukushaba ngo imirimo yitu dukora ugihereze umugisha gwawe kugira ngo ibirarugamo ibyore bibase kutwera tubase kutura kurungi twiyina amagara ago mutima nago mubiri kandi nogumiza muri twatanisa abo kombe ko bukama bwawe na munongo mu parishi yitweje ayi mukama twakushaba otuhurire ayi mukama twakushaba otuhurire mukama twasabo abafire abajuru magaragense iki abanyabusari bitu banywani bitu ubasasire nshobe zabo ubacire bahumure n'ubusinge ubahumuze ayi mukama ubahumuze ayi mukama ubahumuze mukama ranga umushobozi wabyona ureshara zitu ezayaturwa n'ezitayaturwa ezasigara mu mitima yitu oturinde twere abo kuba niwo nkoro kubasa kutujuna tarondisha ebyo natwabishaba nituraba muri Yesu Kristo mukama witu tushaba ababa muco ngo baratwakirire emitwijo yaitu
yarize kurya yakatanishwa pana bwa kusima yashwa sabege sugabina gamba ati nimutore munyoho mwena munyikinishwa pakeshaga mayanje ishagama yenda ganwensiya kandi yobutwire irasheshe shabwanyu nahabwa benji babona kusasiga bibi mugime mukore muti unyishiraho ibanga ryo kwikiriza Kristo kafa Kristo kazoka nambwene mukama mtishiko kufana kuzoka kwa mwana wawe ntukonjera mugatuka amagara nashikopa cyo borokozi kandi tukusima kwikiriza akwa hini we tukakuhereza twakweshengiza n'omuchirezi twabaga namwe bironeshaga ya Kristo tutena hamwe mutumor kwera ayi mukama ishokereze byirensi yona twacho kayonjera mu rukundo n'ubumwe hamwe n'amanezo ya papa witu leo no musha witu Lambert nabona gwa kwase kurisa abantu bawe ishka kano kiremba bazitwena shimere kwa gana hamagara gatabaho hamwe na Maria shugire nyina rahanga na Josefiba n'intumwa nabashire bona n'abajuzi ba Uganda batuganda parish eji abakoze byo kunokutsana hati betera bokusingiza muri Yesu Kristo umwana wawe ahabwe hamwe nawe kandi umuriwe omubumwe na mutima mushirire estinwa no kuesiva byonane byawe tate itwe ruhango mushoborozi wa byona obusinge n'obusinge umujini kwatagwiye no kyategise katuyangane kushabati tatito wo mwiguru ayi mukama takweshenje tushaka bikona utene busingi mu magaraga birakwanjika marge mbabazi zawe tugume ubutosha chinugwe chibi kandi shiro katabanko kona ubutezera amasibo kushemerwa okwisha ko mujeno witu Yesu Kristo Thank you.
tuzakwakira emitwisho erikwiza omu procession ya procession y'emitwisho Tabaka mudeza, okwachira pe
Mukama abe nimwe muse mitima yanyu tuseme Mukama Ruhanga wetu uzima ucisha kumusiba no kumurisa
mukama tata rukwera ruhango mushobozi wabyo n'ubutwire uzumazi macicire kandi n'ikirungi azane cyo kutwisha kurokoka itwo butosha nantona okusimira muri mukama we Yesu Kristo manyo mujurizi wawe Charles Rwanga n'abatayibe bakashesha eshagama ahabwo kwemirizi na yawe ni bakuratira Yesu Kristo ejo shagama ye nejure byo kutangaza byawe ebyohinduramo bweremwa ukaba mani kandi abamani bace ukabahangana kukwemera nabwe ejo tweterine nabo mu iguru bona okwimbisa umunsi wa nyakusinga tugumize tuti Katshabe ayo mukama twagabura rw'isakaramento rukwera rimunonga rya Eucharistia ubwo tuyije ko kusingura okabashira bawe abazuba bayigana bashirire mwentu kusimira cyoncho cyo borokozi ndukushaba ecyawerire kwemera bagemera ko nabonetsubwa kuturetera kuguma tamire omukwishiriza no mukunda omnyangaro idiyona twachaba muri Kristo mukama wetu kasitano kache agwe berango n'ibindi kurataho ayo mukama uzimazima niwe rikwera kandi shiro y'ubuyicirire bona twakweshengereza yohereza mutima wawe ayeze mitwijeje ehinduke tubere umubiri n'eshagama ya mukama wetu Yesu Kristo ubu yararire kuhayamagarage akakwata umugati yakusima yagucome bicweka yawugabira begesi bwabe nagamba ati mutore muri yo mwena manyogu n'umubiri gwanje ogurahebwe yahawanyu kubaherize kurya yakwata n'ekikopo nabwe yakusima yakikwasa begesi babe nagamba ati nemutore munyoho mwena manye kino ekikopo ky'eshagama yanje
eshagama yendagane nsya kande yobutwire elasheshe cyabwanyu nabwabenji babone kusasirwe bibi mugume mukore muti kunyijukiraho. Katwa turi ibanga ryo kwishirisa Kristo kazoka Kristo namwenu mukama nshishwa kufa no kusoka ko mwana wawe nitwongera umugati gw'amagara n'ikopo cy'uburokozi kandi kusima abo kutwikiriza kubaheyini batwakuhereza twakweshengereza no gucureza twabaga namu bireshagama ya Kristo terano hamwe mutima rukwera. ayi mukama yishe Kelesiya udirensiona ucyuko yongera mu rukundo n'ubumwe hamwe n'umuhereza wawe papa witu Leo no muri Sauturamba nabo wakwase kurisa abantu bawe ijuka na bene bito baruhukire nibeswe kuzoka na munonga butoro kusabira umye kitambo cya misa n'abandi bona baferiro mikono yawe obakire obatase mu kirerezi cyawe kandi utirimo basitwena kimwe kubagana ahamagara agatawaho hamwe na Maria Shigine nyina Ruhanga Yosefiba n'entumwa n'abayikirire abazurizi ba Uganda nabo n'abakoze byo kundo kusena hati twete nabo kusingiza umuri Yesu Kristo omwana wawe. ahawe hamwe nawe kandi muri we umumwe na mutima rukwera ikintu no kwisi bwa byonane byawe Ruhanga Patiro mushoborozi wa byona obusinje n'obusinje. Omujene ko kuyatwabwire no kuyatwegise katwihangane kushaba tuti tateitse omwigoro izina lyawe litinwe obukama bwawe bwishe ebyokunda bikorwa munsi nk'uko bikorwa mu iguru oterizo begabo icyo butosha otusasire ebyeitu kokusasira abatushagiza otatureka twoyibwa kureka otujuna mubi. ayi mukama twakweshengereza otujune akabikona oturi businje omu magaraga era abo kubanjirwa amani g'embabazi zawe tugume obutosha tujunirwe kibi kandi tukingirwa akataba nkokona obwo tutegereize n'amasigo g'okushemererwa okwija kw'omujuni wetu Yesu Kristo. ahakuba okama n'okusororozi n'ekitiinwa n'ebyawe ebyobyona. ayi mukama Yesu Kristo wagambire entumwa zawe oti naabasigira obusinge n'abo obusinge bwange otafaayo ebyeitu kureka nkiteekereza yawe abwa rukundo yawe gy'obusinge n'omwe emerero kategeka obusinge n'obusinge. obusinge bwa mukama be nimwe ebiro byona katengerane obusinge.
abesirwe ahabujenyi bwa mukama kanabahirwa nimurebe katamba ka ruhanga nimurebe oyahe bibi byanyu
kandi n'amazima. Twenda kusima parisheji amazina ganje ndi Alex Gumisiriza. So twenda kutwara umugisha ugo kusima parisheji umuringo go mutano okutwa umugisha go kwija tukebe mbere kusima kweri izoba kandi bwana mukuru abaramajaba tukaba turi abo kuzana mugongo ebero 20 byo kwezi kwa gatano konkati cyabasika abwe byabireho haza ombaramajo muharimo abaruire tubaruire ndwara just tubaruire abo butazana mugongo. So bejo ni ndwara ki abashabana bakutushoborera so baruire konka so ombugufu itwenkabaramaji tugire umushawo zitu twayebuza katuwentuza kuzana mugongo tubantu lya sente zingaye ushanga umuntu nke 25 cyona nakiriya akitera hari so kutugireho ngabaramaji twagira ngo turundane miliyoni 1 tugirete abo kusima kweri izoba. Buri biro bishatu ati tuba turuna mugongo tukira kurebe bikuba biryaha konkati twabireba tu expecting each kuchiraho nko mutambuza abajurizi umutawuni konkebe byona mukama nabimanya so tumurize buri omwagumyemo ne then ecyamuheru twine abaramaji bitu abaturugireho Mr. Mande Atanasio then na Peter Kireva Makmoti. Father onchirize ombugufu ogomushija obembeta Kireva Peter Makmoti ogomushija nowe yabirari Dr. Wabaramaji twabantu tambura abakushashe bigere abakushasha nowe yabire atumasajinga mwena kariyo mukugu konka echo mutano nanshitamire hariya nakiteka ugo mushiza ruhanga kuyakubataka mwakiro mwigura mwakire abwece naza kugamba akaba
akwata omushaho ye agura emibazi yo kumasajinga abaramaji bona nkoko nagamba. So izoba rumwe nkamweta nambuza nti no tamu sente zikwingana ki yanje ati emitwara 2 na no kugarura higuru. So namugira nti nzikwereze sente zo tuzirundane nkabaramaji tuzikwe abo kwa no tukorera umurumo. Yaje ati wapi eze sente utazimpa nimba ninkora umurumo gwa Ruhanga. So Sister Makirin, Sister Onsasire abo kutwara hakirako konka na jurra ogomushija Makmot nishabangu we na Atanazio Mande n'abajurizi n'aba benshi nimbeta abajurizi tinkumanya. So n'abaramaji bona mukama abaciro mu iguru obahumuze ayi mukama obahumuze mwe bare munonga. Webare munonga omwami Alex Gumsoro Zaparato ahubwo mutumwobwe kandi n'abaramaji mwena nimwe mwebare ahubwo mushenga ogumwazindukira parish yitu ahimwiha mukama yongereho. Chairperson w'omugongo gwa St Andrew rwebukona na manyisaba Kristu mwena abo mugongo gwa rwebukona kumusayani yo kuhenderesa puri neiza kubaho nyencha karebiro bino kwa mukago mwakogu shayi kumizo mwebazyo omakago mwame no muchara Karuhanga Oscar numusabwa kwato bwire abo mugongo gwa kacheka musayani yo kuhendera esapuri neiza kubahebiro mwendo kwa mukaga omwakogu kandi ahabwa St Cecilia byafuna mwiza kushomera Spotlight Guest House shahemwe zakasheshe. Omuseji twatungo mushago mutano kushabana Honorable Venancio ahabwe kurga Shariro Parish omuri Kajara kandi ija wenka ija nomukazwe niza kushaba hibare bemere tubacire omuringo go mutano. Na nabandi abajenyi abashabanitwe twabacira kandi mukagumena umwija nimbendeza ekiro kikuru kirungi. Once again, I'd like to thank you for coming. Chaiganda yona inokusima abatayari TV for covering us na TV Western abantu wenda barya abanyamukuru. We can't take you for granted. Thank you for coming here. Kandi nyonja kwa sima ijo twabitiri Rubaga twembera mu Musaya Amuda nabwo mukamutwine nabwo mu town line and twasima mnonga for always being there for us. Tera abanyamukuru bo mungaro basime mwenu ngo kutawasa kuramaga umutawuni agweshongeze mukumanya. We are trying to observe SOPs ngo kuzeta SOPs we are trying to observe them. Yes, kama tamu ugereza mwana wo mungaro kandi kwa sanitizer hanuya kugira ngo tume safe na mwana mushohora iyo koramukanya ubiye kuyera nabyo buhoro igembe mbereshere indwara jibanze yagenda amagara ngakira amagana kandi wongeye kushaba mugende wara mukama jibinje ubwo muyihanga ryitu na mahanga gandugona tugasho muteka gwitu bwa kare abeshongozi mwe baranonga mukuzaraje kandi mukashongaraje nkaburizo. Thank you very much. Mwenu abaramaji abajo na mugongo nimashaka mwemerere. If you have gone to Namugongo on foot, not in the bus. If you have ever gone to Namugongo on foot, stand up for recognition.
tumbase kuzayo bwirobu Father Gabito akabariyo na iseruka na kugenda yabitema yabugwera ntabwo byabiraho so konka mwabaregura magaha rizoba mukatiretera yemwe atiretera abo kusima kandi mumwe n'abatakazegana mugongo kanye twenze shabangu nakakwera agende bora mukama techo cyecho tubase kuzayo bito tubasima mnonga kandi mukubizemu aho mwe musama okache okwezi amako kwire omulisa namba tibino mugisha akatona amakuru marungi twenze kutunga esogari y'abasuruzi ebikubiye ko muzi omulisa kumarubwire buringwa tibitiza tugarrayo ungatungira omugisha nito tatunga ebyitanuya omutawo nomu kana kasaba ngo akiro ke chimba wanzu agomuzuruzi ebihiraho nomanya kuko nabagambira abazuzi bakabito myanya itariye nemwe konka undi omuzuruzi abandi bakabakiza hamwe umumbayenku babakiza hamwe mweto katanu sa iriya kisto riha iriya nankane riha kigumira gatanu sa bongete rushuwangu niryo igufari ya karorya rwanga turigena ho mukerezi rizo and those are called first class relics second class ninkabiha ikanzu yabe nazwara bako yabarfather inga padripio intebya benashamaho ayar basere itakayar basereho ibyo bena kebyo no upgrading akujira icyo cyo muri himononga baceta second class icyo kirare ukace uboneke ko niyabe nakwata ningo bundi abiyara mukize ebyona tugeta third fourth relics mungate kitwine nigfarige nyini ariyo mperwe etwine hano yagati yitu tkartunga kurga Roma mumazuga abanyadino kwe eryaberri yo murisha kuyaje kubitunga usigarebyo ya Teresumu yanyeta nazayo na sisto guna mushebesa mukuru na chairman parish council na sita preska waritaje nabandi bace twakora umugenzo munzi murisa yazware kanjiye bahimba kandrozi mwe washabunika misa ya twasebsigarebyo atebsigarebyo mundayisizi yanje yona nigo mbwina abajuruzi bayiganda bona bijwire bakabiterwa nka parish atumwe nabahereza gume agatiyani so kutereza komikekereza yitu ndakutunga manye gutarabitemu rero abazubayigana bagbe hanuya akwatwe nangu umwirego misho abakusana mugongo bazeyo twazibera kandi abatakubasa atubije baramga hanuya abakubo mu Western Uganda kuko nabagambira ibyaka nkagihwire bishop witu akatwashira cyoncho yaitera parisheji Uganda Matters mwene parisheji mu Western Uganda uyirona mugongo niye kubarwa nka parishi y'abazoza ba Uganda, and that is our joy as a parish. And for that matter ito buri mwaka nzaguza hanuya abatinde maguru maringwa batakuzana mugongo babaga hanuya bashaguruza mwe n'abaramaji nibagoseshera ukwakira bisigarebi nija kubitaho misho bije betorera tareji bonka ko bari bingi bagana bahingura nabagarikayo wahikono inama nogarikayo numube chindo zanyu mwakira bisigarebi mutongore turahize tushemeshana tusheme amaisho gabazozo ba Uganda twendera no mugisha tukendera ekitambweshi mwe nabazozo ba Uganda bari hagati yitu umukamanyisako akakurebeka akombiri ninga igufa yakaroro rwanga umushirire umuzuruzi Messi zazarjiramu Messi Jeremisa yakana tina Messi yakatano mwabazyo konkeji niyaje kirezindi ukwakira bisigarebi nakwemero mishaho mbanzurire byashye no muhimbo no kushemerwa biraba abaramaje babije nebetorora tareji bakwinamira bisigarebi atuma makura maga artareji
na nebyeri ire kumarize kuramaga mugarisheyo tungo mugisha tendere. Kwataho ko ngabwa Ebola trakwateho just no inama deno gumsam kashabe inze kutra go Ebola witra tungo muchatwena twateho ko ngabwa hatu iname tereze ifobo abajozi ba Uganda abashoboza butegesho ngo cyo muhimbo cy'abazuruzi rero abaramaji oraize kutaho aito eretari rero mweto mugarisheyo mwanyagwanyu can pass this side then you go this side as you proceed. Omuco mutano ubundi abakwise nkindo nibabasa kureba ngo bundi bo ati twatahira mukayi mbwe nayi mukutahira munaha nitwenda mwena mwemerere kandi tubakire abija abajwekera abazuruzi rero tubatera mu ngaro mukunkumure nkindo zanyu kandi hona hariyo timu mutakasitamire eya mukanjaga eyaba eriyo yo kubarwanisa naye shemerire kuba neizo mishwa nayo ntujeta eyo muruco misho nebikwato byayo eyo reko murumo gwayo njijo timu ejo niyo timu eya mukanjaga nebikwato byayo eyabane higanisa abazuruzi dero no mukamutano tongere kusima abatimbitwire garozi abatireme amani gabo bakarebuka ngo batuhereze kitagurureki nimwemerere babarebe timbitwire garozi ino mushomesa wayo Francis nuwogwe nawe ntambura nawe burukire mbwenu twine okutukwesima tukesimisa kwaya yitu ebasize kuteka mamani ekatebekanisa amaraka ekagashikirize rizoba mwebare mubaterera mu ngaro n'aba baryo mbyoma nabo ntubebaza mwebare kandi ba service providers bona nabo ntubebaza umwami Nazariyo webare kwiza kubaha umukoro gwitu okaguteka yugushemeye kubanuguza kandi na timu yone ryaha ntujebaraza kimwe rero nako mutano ntwongera kwebaza Honorable Boniface wayikirize tubira nitwetaga tentisi
19 yagira ati nazibahereza n'entebe zazo. Kandi yataho murumo go kurebuka nguti ya leta nkuru hanuya ya leta ensya ezisirasha inazecuru. Mbwene kinto kitwesimisa munonga. So twine okubebaza buri omwe akabire nabasa kukwataho akuba tukohereza abajwekerwa omu mahika ngo buri hika egire kiyateraho kandi ekindi kwesiga ngo buri hika ekakitaho kandi yatwakira yarebuka ngo mukoro gwagenda omu misho. Mbwenu mwebare nimwe abatwakire. Dero ntaka basize kureba bijaha munkirize mbanze ndabyeho ibirango ebi obundi bitakayeba turukwakira abantu echo cyo kwakira katube tucemerizaho ntuza kongera kubakira ebiro 5 byo kwa mukaga 2026 twine kosi y'abanyangabo ebiri neza kuza cyamuhunga parish hanuye ehindukire neija kuza Kigoma. So abanyangabo numanyisibwa ngo ebyo kurundana kwanyu ebimu bintu biza kurundana muri yabirundana hona aharwa 5 dero bize Kigoma. Kandi no kubamanyisa ngo ebiro 6 byo kwa mukaga 2026 nkabantu ba Kigoma baterekanisiibweho omushomo gwarukuza kwebemberwa time rukurga Karama. So nibaza kuba baruho omushahezo mwazyo baryararaho dero bwanyuma omukasheshe tukuze ekisa Karamento. Kandi ekisa Karamento kukiragenda muri Kigoma nitushaba ngo buri hika neija kuba einenzu yayo omuyezu arabatayire. So na namashomera gatwetorire ngaza kubagina umwanya gwago Yezu nabatayira. Misa eryaba shayitano neshitweka. Kandi hona ebiro 6 byo kwa mukaga hariho rukiko rwa Paris Council urukwenda mba chairman b'amasenta na ba chairman b'amahika ruryaba shahina zakasheshe hanu yari cyamuhunga. Kandi hona misa yisa Karamentu neiza kuba sedesi ashayi 2 neshitweka kandi neiza kuba cyamuhunga ashayi 2 neiza kuba Kabingo ashayi 3 Kigoma twatwagigambira ashayi 5 neshitweka then cyamuhunga neiza garka ebeho ashayi 4 neshitweka kandi Saint Maka neiza kubaho ashayi 10. Ekiro kikuru ekyabakanyambare kya Sacred Heart nikigumizamu misa eryaba ashayi 5 kandi obwa hati obundi twaba nitugumiza mu college tuza kutungaho omweshongozi arikuruga Nyakatoma orukwetwa Moses atwereze yekyeshongoro ninja kuba namweta rero bwanyuma karahize kweshongora ntuza kutunga chairman wa Parish Council atwereze ebigambo bye. Rero bwanyuma tutunge chairperson wa Kigoma zone nawe atwereze ebigambo bye okubirabe nibigenda. Bwanyuma abashwazi mwena muryashomera aha Parish akisa Karamentu kandi abakakoni batebekaniso kusibura abaseminariyo nabwo echo mbashaba abakristu okwija sandeji kubahereza emikono kandi abanyakushozwa
ekiro kikuru ek'isaakaramentu baryashoma nka senta. Mbwenu aba chama barehika omushomesa na chairpersoni nibamanyisa abakristu mwena kwiza Sunday ebiro mushanzu byo kwa mukaga 2026 okurunda n'omuganda gwo kuzindukira abakakoni hika. Rwenzozo hika aha Sunday ebiro mushanzu byo kwa mukaga 2026 baryashomera hika Rwenzozo ahabwo kutebekanisa omukoro gwo kuzindukira hika ya kakoni 2014 byo kwa mukaga 2026. Mbwenu omushomesa wanyu nayeta abakristu be hamwe n'enkunzi z'entunguka mwena okwiza omukorogo mwebare munonga byaranga omushomesa wanyu Mukundane Julius hamwe ne chairman bya Ruhanga Deo. Omukomutano ntwongera okwakira no kubamurikira abashomani twabamwe abaryaha nabwo echo Honorable kandi RDC Matia Kakoni Mbebembire of Rubirizi District and members of Parish Council ntubakirira hamwe. Kandi hona nibongero kwakira hano yantongero kwakiraho chairperson wa Parish Council Dr. Gilbert Gumoshabe. So arhova isi niwe yarebuka. So tuine general manager chapsi omwami atwizukire John Bosco. Kandi nawe hona abena kwaturwa omuzoni ya Kigoma. Kandi tuine women councillor Kyamuhunga Honorable Tumwine Imelda. Head teacher Chamabare Primary School omwami Mugabe Deusi owakamari kandi empaji ya Kigoma. Ogomushiza twaba tumwine niturira nitwesima akuba mwareba Kigoma harwenze shakize vasatairo nuwe yagitireho wenka amabati 5 nemusumari yago nomushenyi gwayo byona na siminti yabireta mukono gumwe. Nabwo echo nanisaba mwongere ngaro no kumusabire migisha. Deni tuine senior SP of Police Birungi tuine Major Turyatunga Julius tuine chairman PTA omwampita tubendera na St. Mary's Primary School. Kandi tuine omwamideo Sabiti ogu member ni secretary kandi ni member omurchamuhungu Trading Center. Then tuine head teacher St. Andrews Kigoma. Tuine head teacher Nyakatoma 3 Primary School omwami Prosper. Tuine head teacher Sedes Vocational School Kakoni Sedes. Tuine head teacher St. Mark Nyakatoma Mwamideo. Kandi hona organizing committee abatebekanise ahabwa
Kigoma Zone Organizing Committee members. Bebembingwe Chairman Alex. Twine stakeholders of the parish, Mzee Nyangane Francis, Mzee Mtosha Tadeo, n'abandi bona. Twine retired civil servant Hanuya, Obatanga Mbrizi na Konkangu na Warwa, a civil servant, retired. Twine head teacher and staff Kabingo Model Primary School. Kandi twine n'abakozi ba government bona n'abebitongore mwena chairman yagira ngo mbakire chairperson wa zone kandi nukubakira umwanya no kubashemererwa ni mwe bari kwijaba ryaha. You can stand up for recognition. Mbwenu nabaningira ngo mukiraka tutunje omweshongozi from Nyakatoma Moses aije atwereze ekeshongoro cye rero tubone kutunga chairperson wa parish council atugambire bye rero hona tugumizemo no mukoro mmesho mwebali. Amazina niña kamtamo zesi. Nishomero mchibina cha Kasasa. Mama na ainemba wa Silvia tatu mtoni. Nishomera Nyakatoma City Primary School. Head teacher Prosper. Nizanyene ntanda y'abazuruzi. Nani shaba munde jama tumu mpurikize. Abajuruzi bedini bakafaha bwo kunda Yesu konka bakagumani bashaba ngwe mtima ruhanga gitware ngwe mtima ruhanga gitware. Karori akitwa burro abandi bakitwe misyo kongaka kumuri bashaba ngwe mtima ruhanga gitware ngwe mtima ruhanga gitware. Mukama ndabakunda musasireho kace ndashanga nindugo mu zone ya Kigoma kandi Nyakatoma hamwe na Kasozi na Nyakahandagaza nkashomesayo konka abo kugira ngo Kigoma ranga gikorire cyo kutangaza twababo kubanza nkazoni ruhanga kakora ramwe cyo kutangaza ubwo mwana nkamutungo umuringo gwo kutangaza rwanyuma yo kumara imyaka 2 nagumo mbushwere konka bakabaheze kunshemeza baheze kunyamu nyine ndamasiko gatakiruho gwo kubasa kutunga umwana hijo mwami Nyansiyo wa mumzi yijajire kundeba kuyanshangera umunju mpereze kushemezwa kandi umunyenka tinyine kinabasize kumuhereza enjura yagwa konka yatahatine cyahire umwanje naye tombitwa rahanga namwe ukorra najanteje myaka ono muntu kwijo mwa ukabara kumhereza na mizi konka nkanta shemire kubanyokorire rohanga mutwe gwanje kuna byamere Bikira Maria yija kikiro mwana w'umosho arkwera mshije wanje ni black
nanye ndi black yayemerera kisiika bagumana bandeba namubuuza bitiwe Bikira Mariya koro kikira omwana yogera ngu timwenda basheka kubahirize kusheka babora naruga omu kirooto ndatandika kwebuuza niki ndagira Ruhanga kurebe woriiwe ekirooto kikyankirankirigaariiwe ogariko nyereka ogundi omurundi yiija ogundi murundi okiro ekindi kiija Bikira Mariya yayemerera aha rutaara buri rubaju hakaba hariho ebimuri yangira ati Sylvie ati niije Bikira Mariya owa Siena ati nyenda kukorera ebintu bishatu kuyaherize nawe yagaruka yabura hatakahobireho bwire nturwe muri obo busaasi bw'okushemezibwa ntakiri masiko ogwo omwana nkamutunga omuringo gw'okutangaza kaba aine ebiro nka 2-3 omwe natandika kumworora obwire bw'okuramaga kuza na mugongo bwahika ndagira nti ntuura nindamaga ninza na mugongo nakubura kuza yabwa omwana ogwo kapakinga ebintu byangye shayi 11 nakwata epiki yampisishaka natemba naza Mbarara nakwata basi kunikire na mugongo nkaba nyine rageje mpango abo kankaniteekwa kutwara flasika kutwara ki ebyo kushweka omwana kandi nanye ntine maani ningira ngo owaberari omukomisirikare yandeeba banyeta bacekinga ebintu byangye natahamu kunabe ninza kuteera esimu ngumanya abakyamuhunga ahi bari mbase kubashanga owakyamuhunga yabayemeriraho yanyakira kuyaze kunyakira nkaza na mugongo mwijuke mwana takonka embeera nkezo nozimanya kutebekanisa ekyokunywa konka Ruhanga kambangira twahirize kushoma misa nasimbura na mugongo shamwenda gwekiro zakuba shayi 3 nkaba nahikire Nyakatomo konka atahwireho ebiro bike atije kyeshongoro nkaba nkyeshongora ndi kugira nti nshangire Ruhanga kandi waina amani Ruhanga witu kandi waina ogwo mwana owoine Ruhanga wamukwire kandi waina obushoborozi nshangire Ruhanga kandi waina amani Ruhanga witu kandi waina obushoborozi kudaherize omuri egyo shaaha omwana yatambura yatambuza ebigyere atajwire ekyo nekyo omujuruzi yakozire tinkumanya omujuruzi ogwo wakikozire munsasire okumaraho akiire kandi n'okugamba obundi nkakyererwaho ndiira aha kiro turire ekigomo kama baho omugisha babahereza obujuruzi obwo nabwekyo omuko omutaano naba ninyenda ngu twakire abasisita twashoma nabo mbakwemerera rero mubarebe mubakire mwebare twashoma n'omuseminariyo nawe naza kwemerera mubakire then nanabashomesa nanabo bagambire okuba tuyambire barwa chairperson wa parishi ija ureba abantu bawe rero bwa nyuma owa zoni nawe atugambire ebyo Bwana mukuru Father Robert abashomesa abasista members ba parish council n'abajenyi mwena abija omumeseji n'abakristo mwena mukama n'abakunda mwishira amani ga mutima urukwera
nimpurira kushemererwa kwinji munonga ahabw'izoberi ninshaba ngo mureke tutere Ruhango mu ngaro nakari bwana mukuru na Father Robert Mwebare ahabwo kutebekanisa parishi yitu umuringo uguru kutangaza guti kureba ngo nitubasa kugumana turisubwa umbyo mutuma mu muringo guti nenda kusima nimbazi ba parish council kandi na no kubakurusya ahabwe tekateko cy'umwagizire echo kugira ngo tutandike kujaguza amatazi de umuringo ogu kandi kikaruga mu kikurungi mwemerere abantu barebe no kumwaresire tekateko kirungi abashija n'abakazabo bakareba ngo tushemeire gumana tuweteranira aha nkaparish. So izina ndi Morina Simwe kandi vice chairperson wa parish council yitu ya Kyamuhunga. Dr. Gilbert Gumosha be chairperson witu yabasa kubaho abo kuba nko kumwahurira tw'inorukiko orwa mukaga mbwenu abo kugira ngo natura hare twareba ngo nikumuteganisa kwija hati kandi akagaruka naha rwa mukaga muja kumusasara konka ari mitwe aryo nayo nareba buri kimwe cyone kiriyo nkikorwa kandi nabaramusya nabakurisa n'ikiro kikuru cy'abajuri itwe nkabebembezi ba parish council turantwesimu mbona waboye bembira abakristo nkaba weza nohendeka abakristo nkaba kigoma zone abari kubasa kutandika hwe kintu otetengere ndakuza yo kuringuruza ukareba cyaruga mu keke cyo kwetenga kwenda kuruganya kahandagaza n'abakristo bawe bona mukuru keshiro kikuru cy'abashiri nenda kutabarsya umushomesa tumuhise kurga kashozi n'abakristo bawe bona mukuru keshiro kikuru cy'abashiri umushomesa mwese gane didasi kurganya katoma n'abakristo be bona umushomesa mayanji kurga kanyambare n'abakristo be bona omushomesa bagabo Justice kurga Kigoma n'abakristo bawe omushomesa Emmanuel kurga Tekateka n'abakristo bawe bona omushomesa Reho kurga Nyakishoja n'abakristo bawe amwe n'omushomesa Claire kurga Ryamuhuga n'abakristo bawe bona rero nabasigara twena abija bashagira ba Kigoma zone mureke twena twetera umungaro omwana Alex chairperson wa zone nakachiko kawe mwebare munonga bwenu weza mwachiko mwebare munonga abo kuba tikuza kugamba nti bwenu zone zasigara mukore muti ekicyanyoreka ngu maparisheza gandi gaza kwija Kyamuhunga ku benchmarking kureba abacyamuhunga ekiro kikuru cy'abajurizi nibakikora bati mwebare munonga okutandikiraho umusinge nkogwe murungi abakwaya ya Kigoma zone mwebare munonga mwebare kweshongora kurungi mwebare okureta ekitinwa na n'obuteka bw'ekereziya on board aho kuba twarebe ekitinwa cya Ruhanga n'obuteka bw'ekereziya mwebare Ruhanga bampero mugisha abakristo mwena nyenda kubasima twari umucago kubasima nka parish council ahabwe myoga yone y'umurukora ahabwo kureba ngo turi kugira ngo twetenga koreki mwimuceramu mwebare mugume n'umuhurira karya Ruhanga mugume mutyo murukurikiriza no kugondera bebembezi banyu rero konka go mutuma gategurwa Ruhanga yagaci mwenu nimbashaba ngo twena shaba mandi g'abajuri zabo batutonganize batubaganisiza hamanago tubase kugumana turwanirire nyikiriza yitu tureke kutwarwa tureke kufa kugenda tureke kubandagira tumanye ngo kereziye n'amani buri kintu cyona ekiri kujino mutima kiryo mukereziye tureke ngo twaguma twemerire twaguma tane yenda kusima abakora nk'abajurize rizoba abajurize bitu mwebare
mukuru ko muhanda kurga Kigoma nareba bamwe baba bineneshaga amabaja nani barebero kwe nyuma mwebare kandi nanimwe abakora ibyo kubatera no kubarebese naku ukatwe muri nimanya ngo mitama yanyu mundeje bunonga kokatwantwenda kusyora nako kubonera kurungi rwaza kubonera tekwa kugira bazo mbigere babu kubikora so mwebare nimo mukurukeyo bita hasigara nimbendeza ikiro kikuru cy'abajuruzi kirungi munonga tugende tugumene tubato mbigere by'abajuruzi ubwo ruhanga aryo muhwezi mwebare webare ya pasoni kandi umukomutano nanyongera ngo twakire owa Radio Maria nawe tumwebaze abwo kujja hanuye ingumanya ringa owa Radio Maria webare kandi hatika twakire chairperson abwa Kigoma zone atusyeho ebigambo bye uba yasima uba tiyasima atugambire bwana mukuru witu na mugezi wawe ba sisters bitu amarikristo abasomesa abaramaji ababasa kutureta ahabwa umukorogu abesongozi abakachiko kanje akinkozerera nako n'abantu mwena umukristo mukama nabakunda mwizuramana za mutuma rukwera mbweno nimbanza kusima rahanga ahabwa izoberi kureba mutwarikaho ahabwo kuba arwo kinabagambire abimbe nyine nguranga takakora gansobe ebibireho ayenzine ngo nekitinwa abantu twena tanike kumanya ngo naha cyangwa ngo ikitina cy'uruhu icyaruhanga kandi cyari mwenu erizoba nindireba ngo nizoba ryo mutano ahabwa amagara ganje nanjye kandi kirungi kusanga ngo abantu bakanta mu gwesije ntaruho no kubaho nkandi mu kikomero kwesayiti za Ryantonde banterera ngo twakubwa cyamani kandi sima ruhanga no yantori kandi umukoro gwargam mperera hango mungara ngenda kusima bwana mukuru na Paris Council ahabo kuronda division abonaman gam tumor kwera tumanganye kugira ngo mwiyimse muri mwaresireke konka n'umutima rukwera hazankete nyo kuya kwasire Kigoma nawe yakareba mu Kigoma neza kuri tumushana namwe nimanya ngo abati kuratiri hatibo bagira yibaza kutandikira kopa so mwe nimwe umusemereye kwiza gukora icyo kusingaha abo kwita twabo muzigizo ona cyargaho so faza nyana kusimire umuhezo wawe atuberireho ekiro cyona tumwine ati nyikirize ngo siro kazirabamo ahabo kuba twarana nawe imwe utakagoze jiro so faza Robert webare munonga kandi shabangu ruhanga agamaga idingire yenda kusima akakiko kanje akinkozere nako aza nanyenda mwemerere mwikaba barebe tinyenyenka konka tukozere nka timu kandi nkiriza ngitubita kuhakanisana tugira ngo iki tukore icyaba kingi tukisara konka tukitawuteka kureba ngo umukoro gwargamo so abantu aba nimanyangu ihanga ryona ryondo bareba ahawa umukoro gweri izoba so myenda abantu babariri egi niyo timu eyinkozere nayo myenda kusima abantu aba myenda kusime umuringo go mutano ko narebo tugume Boniface
Mwenu nikira kusoma Bible tinguza ko kubasomera umusorongo konka nienda ari guhandika aba Makabeo ba kabiri chapter 6 verse 12 to 16 na yihanangiriza abo kusoma ekitabu kya Bible obutariyeho amasiko imwe ni byiza abo kutuhana kandi mu byiza omwe urukwenda kutisya ahakiyure kihango ekisembe kubantu yo nisaba mu isomero rero aho nho wize kusanga ngo nihanga rya Ruhanga ahabwa Ruhanga umusomesa yagira ngo abasomereho ahabwo kuba abantu binye ntuyeho amasiko usanga icyo message najya ngo nafu the platform nje bagambiri izo kintu kikutomera oyo amasiko kuretera na program za wazi mureke ko amasiko kuyaho tumanyengu hona rebogwe akaba ryentumwa azentumwa nibona bonesebwa mwene cyo mutakire bito nsuza kurra konka werhanga ariona nagambara chapter 6 verse 12 to 16 na chirati ngweno nenya